Bangkray si Karbi Long-Term Council Executive Member at tumapan sa Kam Kepekpon. Amring constituency ang kangkaching Torawar sa Prabjin pen Karbi Long-Term Council pen sa kiting si Kimiji. KSA Conference Hall along Jakas Mahangketek Arni Katalon. Kardom, nili Karbi berda tamang thare chisong tero non bertang ton pen RJ tham. Kedamtang paipai ni pai si Arni Karbi Long-Term Council CM tuliram rohang hin pen bang crazy MEC tumapan Karbi Long-Term Council Executive Member anghoy pangnipon datapi paipai ni pai ketom Arni abang putin ayem tumapan sai kamarpu pekpon tanglo. Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang kepekpon ateng pen EM Prodib rong piapan PHE Industry and Commerce EM Jagot Singing tiapan Higher Education, Adult and Technical Education etc. Khonsing rong piapan Health and Family Welfare lapen Printing and Stationery Rotonderon apan Town and Country Planning Town Committee Affairs lapen Handloom and Textile Rupsing deron apan Fishery, Revenue and Land Reforms etc. Tarendra Brahma upon Animal Husbandry and Veterinary lapen Dairy Development, Kachirong BP upon Social Welfare lapen ICDS, Madhur Jyotikel Pukan upon Soil Conservation DRDA, Archaeology lapen Museum, EM Raju Tiso upon Sericulture Cooperative lapen Excise, EM Amorsing Tiso upon Irrigation, Information and Public Relation, Water Resource lapen Weight and Measures, EM Prodip Dipusa upon Food and Civil Supply and Consumer Affairs lapen Transport si Bangkray si EM atumapan Saikam Petponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang amithangalong Finance Personnel lapen penangana Saikam ke amithangalong Chabiponlo. Karbi Long-Term Council ke parlo number 9 amring constituency ang kang chirikindeng pen kehelo kilometer please so si Karbi arong tumilang su Karbi skap khasi skap umplung rong kimila pen umplung arong kadogawe don paru si so si arada tum kachiling atuwar pen chinglok dolong hehui kawi pensi hadak arada tum chingtordun thektheda lopusi hadak kedo arada tum perangke atuma pan than pachinipon Nongkirla Alangroy pen Dinar Alangroy Kekrong Plut Ajok Rada Tumaki Sumpensi Chetong Nanglo Jasemet Barla Poro Hut Kesukyun E Hiti Borwa Kidun Jiapan Bangso Alangroy Kavek Nangji Bangso Alangroy Dolong Kaviajoy ni Lohan Ka Chujor Asar Pimaratum Langkite Hut Kachingkoy Lohan Heyhuyanta Langpon PETT Puta Than Lasi Karbi Long-Term Council Atum BJP Sorkar Atum kedamtang MEC kilik aprang rong rop arlo kacheleng atuwar pen chinglok dolong kavedim along kasalam jiapan vote keregamay ahud Minister Himanta Biswa Sarma pen chinglok CEM la pen songja po tum mailong kachichak tekangalam chak ating pen la rong plia rada tumakemang mati dolong pen kacheleng atuwar asay Karbi Long-Term Council pen kiding jiapan si hadak rada tumpen Towar cholang rentilo. KSA Conference Hall Rongthang di prolong pai ni pai ketom Arni ada por pai kebra chitima porpen ingding pli Joint Action Committee for Autonomous State Jakas amang ketek Arni talonpon. Jakas Chairman Khorsing Teron Pen Song Alama Pangjar Ponsi Khai Lapen Longri Longpat Aphan Apran Kachipi Khayanok Be Rahul Sinara Phan Kachikimoang Dengalong Jakas Bidisar NK Milik Pensi Japon Anarlo Rat Amai Pialong Jakas Amai Pu Khorsing Teron Pen Kacharipon Amai Along KSA Mai Pu Bijoy Be Jakas Bidisar NK Milik Samsing Hanse Stelining Tiatum Chatongdun Mayalong kopia thesi Jakas amahang kethek nang pokma lapen non kopia thesi Jakas ajakong ke bobma bangso puthak than pachinipon Non malam so por apan na parman bertamo ington pon iksene Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Cut News Channel ay penali tungkol one pila at Practical the Talent Show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang itong labangso a show long interested plete ladak screen long kipi a number along nang itong humri ignon. Dihinamo pipotot birta longwang tulum.
Bogojan Town Committee Keparlo Ward Nong 7 Ando La Award Tenalong Ta Piniarni Anta Mesen Straight Light Pipon Tek Helang Ongdung Araratum Kachathan Pon ki Puja Hutsi Salam Pon Chot Mate Light Ta Pakar Pon Chot Titi Puja Le Kijud Lote Light Amata Kijud Ason Mandet Tang Tela Bangso Street Light ki Pipon ki Puja Urapan Chot Loma Puta Ongdung Araratum Pen Tethan Pon Renti Lapen Non Komaratum Si Kelang Pon Jilang Mesen Pen Bokajan Town Committee Kepar Loangkang an Light Kepakar at Tekji Lapen Kapa Karver Tekji Apan Ongdung Cherok Tok Araratum Tawar Tulang Renti Kedamtang jakong ni pai ingko retrok si pen ni pai thong kep arnian kasojan Tinsukia long thong kep rap liang deng All Assam Taekwondo Championship along Karbi Anglong Taekwondo Association penta kachipati dun pen nong mekewan Jakong ni pai ingko retrok si pen ni pai thong kep arnian ni plia parman Tinsukia Taekwondo Association atum pen chapatir piponsi ingdeng thong kep rap li All Assam Taekwondo Championship kapatu padupon Labangso Kapatu along Karbi Anglong Taekwondo Association atum penta Bang trainer kep Taekwondo Kapatu abang pubang piatum ta cepate dun Lapen bangso kacapate along Karbi Anglong pen junior boys category under 48 kg along Thon Killing silver medal junior category boys under 44 kg along Rinku Moni Bora bronze Lapen senior category men's under 58 kg along Rana Ramchari silver medal long dun labangso championship along Karbi Anglong atima phan taekwondo than bang kamsing hanse pensi japon lo Pinia berta bang kelapan sikang ton poniklo langing bom thakat news channel do me korang tu